Kuko ahantu ni hatoya, kwa sababu hapa ni mahali padogo. Abashoboye bohagarara ariko abantu benshi bakicara kugira ngo nabicaye baze kubona abaza kufata magambo. Tutawasihi wengine wetu waweze kukaa, ndio wenye wamekaa waweze kuona wale watakuwa wanaongea. Abashoboye bohagarara, lakini wenye wako na nguvu tusibaki, waweze kujaribu kusimama hapa. Sawa, murakoze. Asanteni. Fite abantu bavuga, uzoza urangiza kuvuga zasingiza mikrofone. Tafadhali ukimaliza kuongea nirudishia microphone. Hanyuma mborwe uweza unduvuga. Muco ahagarare hano n'abana. Tutamsihi Muco aweze kusimama karibu na watoto. Sawa sawa. Reka tuce bugufi dusenga Imana. Acha tuweze kumuomba Mungu. Mana nziza, Mana ikomeye, mugenga w'ibihe, ni wowe uzugena ibihe, ni wowe unyuranya ibihe. Ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe wabihishe kure y'ubwenge bw'abana b'abantu, ariko ijambo ryawe rirarimbwira ngo mu biriho byose turadushima Imana, kandi twashimye umugambi wawe ku buzima bwa Mpogazi. Mana, twazamuye icyubahiro, turagushima kuko dufite ibyiringiro kuko umunsi umwe tuzabana mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze, icyubahiro kikugarukire Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Asanteni sana. Impamvu senze, sababu imenifanya niombe, irahari. Iko. Ijambo rigira kabiri, neno la pili, nabitegereje mwebwe mwese, nimewaangalia nyinyi wote, mbona nta mpamvu nimwe yotuma ncika intege. kaona sina sababu ya kukata tamaa. Birashoboka yuko ari kwisanga muri ibi bihe. Kuna mtu anaweza jikuta katika changamoto hizi akabura wamwambara na akose wale watakuwa na yeye. Nukuri hano Rangata si bwa mbere mpaza, hapa si mara ya kwanza kuja, si nabwo bwa mbere mfate no microphone duhumuriza abandi, na si mara ya kwanza kuchukua mic nikifariji wengine. Sinzi rero ko uyu wawe umwanya mwiza kuri nje kugira ngo bagaragarize ko ntahumuritse. Sijui kama muda huu ni mzuri kwangu kutowaonyesha kama nimefarijika. Muhumure, ndakomeye. Farijikeni, nami nimefarijika. Kandi Imana irahari. Na Mungu yupo. Yes. Ndaza kuvuga madamu mu buryo buvunaguye. Nitajaribu kuongea kwa ufupi. Ndamuvuga mu bice bigira bitatu. Mtaja kwa sehemu tatu. Ndamuvuga kuva twashakana. Nitamtaja after kuoana. Nongeye muvuge ukugwara kwe. Niongee kuhusu ugonjwa wake. Nanone kandi ndaza kuvugaho ku giti cy'ubuzima bwa Kristo bwe. Nitakuja kuongea kwa saidi ya Ukristo wake. Hanyuma ndaza gusoza nshimira abantu. Nitamaliza nikishukuru watu. Madamu, mkewe, twashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Walifanya harusi 2022 mu kwezi kwa kabiri ku minsi 4. 2017. Narimbuza twashakanye ku minsi 4 y'ukwezi kwa kabiri muri 2017. Tarehe 4 mwezi wa pili. Akabagiye twatumaranye imyaka hafi 9 n'igice. Ameenda wakiwa naye miaka 9.5. Umunsi mbonana nawe bwa mbere, siku tuliyopatana mara ya kwanza, naramubwiye ngo tuje kuona natakuzi. Alimuelezea tumekuja kupatana na siku anakujua, ariko kandi amakuru ngufiteho niyo yatumye nteye intambwe kugira ngo, lakini habari ninazo kwako ndizo zimefanya nikuje kwako. Kandi ndamubwira ngo,
Akamwelezea kwamba sinaje kugukinisha, sijakuja kimchezo, naje mfite gahunda yo kubaka urugo. Nimekuja ili tuweze kupanga kujenga familia. Nawe nimba wumva yuko ubwo busabe bwanje wabwemera, nkeneye igisubizo cyawe. Ikiwa unaweza kubali ombi hilo, unipe jibu. Tiyatindiganije Yesu ambwira ngo ndabyemeye. Hakusita akakubali ombi hilo. Umunsi twabonanye ukurikiyeho, siku tulipopatana tena, kandi ubwo nje narateze musanga igwamagani wabo. Mimi nilienda kwao nyumbani. Nje nari ntuye Kigali, yeye alikuwa anaishi Kigali. Arambwira ngo ijambo wambwiye, neno ulioniambia, naje kwijeje yuko nzogukunda nkagukundira n'umuryango. Na mimi ninakuahidi ya kwamba tutaishi vizuri pamoja na familia yako. Maze kubakana na Mbogazi, baada ya kujenga boma yao, Mbogazi ibyo yari yaransezeranije yarabikoze. Yale yote mkewe alikuwa amemwahidi aliyatimiza. Turabageni mu rugo, tukiwa bado watanga katika familia, abageni bataragira ukwezi mu rugo, tulikuwa bado hatujamaliza mwezi, byabaye ngombwa ko ducumbikira abapangayi 6. Tulianza kukaa na watu wengine 6. Kandi arabyemera, akakubali, tukaanza kuwalea hao. Icyo kintu wenda kuri benshi ntabwo cyane cyane nk'abakobwa b'iki gihe, hilo jambo si jambo rahisi kwa wengi, kugira ngo mubane mu nzu n'abapangayi 6 kandi inzu nayo itari nini, ili mukae kwenu na muweze kukaribisha watu 6 wakae kwenyu. Yarambwiye ati umunsi nkubwira ko nzagukundira umuryango, uyu munsi sino kwivuguruza mvuge ngo ntiducumbikira abavandimwe. Alimwambia kile nilichoahidi ya kwamba nitapenda familia yako lazima nikitimize. Arabyemera, arabikunda, akakubali na akatimiza na akapenda. Turabana muri bike cyangwa byinshi, wakaishi vizuri kwa yale yote walikuwa nayo. Muje kuri ntiyigeze agira umutima cyangwa insecurity muri we kugira ngo arebe mu gikoni ko ibintu bitameze neza. Kwa kweli hakuonesha roho mbaya ama kukasirika. Yarambwiye ngo nibiba byinshi tuzobisangira. Alimwambia ikiwa nyingi tutakula pamoja, nibiba bikeya tuzobisangira. Ikiwa kidogo tutakula pamoja hiyo. Tumaze kigihe cy'amezi 2 cyangwa 3, baada ya miezi kama 2 ama 3, yarambwiye ati giye kukugezaho icyifuzo. Akamwambia kuna ombi nataka kukupea. Niwumva bikoroheye ubinemerere, kandi nibitakorohera ndi umudamu nemera yuko ngengwa n'umutware wanjye. Ukikubali ombi hilo nitafurahi, na usipokubali mimi ninaamini ya kwamba naongozwa na wewe kama mume wangu. Yarambwiye ngo mu buzima bwanjye nkiri umukobwa, aliniambia kwa maisha yangu nikiwa msichana, nakundaga gusenga, nilikuwa napenda kuomba, kandi cyane mu gusenga nakundaga kuja gusengera ku musozi cyangwa se mu maombi. Nilikuwa naenda kwenye mlima maombi ama mahali kwenye kumetembea. Nimbi ibi bintu bitakubangamiye, kama mambo haya hayawezi kusumbua, ubimpera uburenganzira, unipe ruhusa, kuko buri wa kabiri nzaza nje mu masengesho, ili every Tuesday niwe ninaenda maombi. Mujukuri naravuze ati icyo sinocyanga, na mimi nikamkubalia hayo, kuko naje nkunda gusenga, hata mimi napenda kuomba. Kuva icyo gihe, kuanzia wakati huo, sinigeze mbona umunsi Mbogazi yigeze asiba kuja mu materaniro kwa kabiri yo ku musozi. Sikuona hata siku moja aliyoacha kwenda maombi. Kandi ubwo yagendaga buri gihe kwa kabiri yajyaga wari umunsi wa mafungo yiwe. Ilikuwa fasting siku hiyo. Tugeze muri 2018 ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4, 2018, Imana iduhereza umwana wacu w'imfura. Mungu akatupa mtoto firstborn. Turishima, tuzamurira Imana icyubahiro. Tukafurahi, tukashukuru Mungu. Muje kuri sinobabwira ibyo byishimo twari dufite. Siwezi waelezea furaha yenye tulikuwa nayo, ariko byari bimeze neza. Kulikuwa na furaha sana. Imana ikomeze tugirira neza. Mungu akaendelea kutubariki. Tugeze muri 21 2021, mu kwezi kwa kabiri ku minsi 6. Mwezi huu ametaja Imana iduhereza umwana wacu wa kabiri. Mungu akatubariki mtoto wetu wa pili. Uyu mwana yamubyaye ndi mu cyaro. Alijifungua mtoto huyu nikiwa kazini.
ishingiye kuri timetable twari dufite y'abaganga, kulingana na ile program tulikuwa nayo ya daktari, yabyaye habura iminsi 3 kugira ngo abyaye dushingiye ku byo abaganga bari bavuze. alizaa before siku 3 kabla zile daktari alikuwa amesema. Umunsi narimo nitegura ko ndi gufata imodokari, yahise ampamagara ati ubu nabyaye. Mimi nikijitayarisha kurudi nyumbani, alinipigia simu akinijulisha nimeipata mtoto. Mjukuu nabanje kugira ngo none hari karambesha, ariko mbaza bari kumwe nawe bambwira koko nidanganya, lakini wale waliokuwa nao wakanikonfirmia kwamba tumepata mtoto. Wabyaye neza nta kibazo, umejifungua vizuri, hauna shida yoyote? Ati nabyaye neza rwose, kiki umwana wanje amepata mtoto vizuri. Tuzamurira Imana icyubahiro kandi tukashukuru Mungu tena. Nahise ntega imodokari, sinigeze ngera mu rugo wari wabyariye Umoja. Nikaenda hadi hospitali huko Umoja. Ndahagera, nilipofika nasanze abandi bavandimwe bari bahageze kuko nilipata marafiki na ndugu wamefika hapo. Tugeze igihe cyo gusohoka mu bitaro ya minsi 3 baza batanga, after siku 3 ili tuweze kurudi nyumbani, abaganga bahise batubwira yuko madamu wao anafite ikibazo. Walituelezea kwamba mkewe ana shida. None umuntu yibaza ikibazo ahantu kivuye umuntu yabyaye neza bitagoranye. Tukajiuliza, mtu amejifungua vizuri, hakuna shida, sasa hii shida imetoka wapi? Byabaye ngombwa ko badutransfer ku bindi bitaro, tukatumwa kwa hospitali nyingine Kenyatta. Huko Kenyatta baratubwira ati tugomba kuja kunyura mu vipimo. Wakaendelea kupita katika vipimo tofauti. Tugeze kwa muganga baratubwira ngo ko barabona umutima w'ubyimbye, wakasema ya kwamba wanaona moyo wake umefura. Bahita banategeka yuko umwana atagomba konka. Ndio hapo wakaamurisha ya kwamba mtoto asiendelee na kunyonya. Uri niko byagenze, mambo ikawa hivyo. Ariko muko kugwara kose Mpogazi yarambwira ati ibi ni by'abana ariko turebe kuvyimana. Haya yote yeye alikuwa ananiambia kwamba hii ni ya wanadamu, sisi tuzidi kumtazamia Mungu. Twaciye muri cyo gihe twaciye mu bipimo byinshi tugera mu bitaro bitandukanye kandi hano dutekereza yuko bipimo nyingi hospitali tofauti. Mu byukuri byagiye bivuga ibintu bisa nk'ari kimwe. Iliendelea kutoa ripoti moja, ariko madamu kubwiwe tiyavyemera muri ubwo buryo, lakini mke alikuwa hakuwa naamini hayo. Ariko biba ngombwa yuko badushira ku miti, akapewa dawa. Egezamwe ati nubwo nayo imiti, alikuwa anasema hata kama ninakunywa dawa uko tindemera ibyo abaganga bavuze, ninaamini, ninakubali yale madaktari wamesema, kandi byaramugoye cyane kugira ngo areke konsa umwana. Ilikuwa ngumu kwake kuacha kunyonyesha mtoto. Byaramugoye pe, ilikuwa ngumu sana, ariko kugira ngo harabyemera, lakini alikubali hayo. N'ababyeyi baramwegereye baramuganiriza, na wazazi waliweza kumkaribia wakamuongelesha. Ariko umwana yarakuze neza, mtoto aliweza kukua vizuri, kandi kumurabona ko ari umugabo. Mnaona vile Mungu amemjalia afya njema. Muri uko kugwara kwa Mpogazi, katika magonjwa ya Mpogazi, ntabwo yigeze ashika intege mu buzima bwiwe. Hakukata tamaa kwa maisha yake. Nukuri yarushirijeho gusenga. Aliendelea kuomba Mungu. Kandi ntiyasenga byo gusenga, hakuwa naomba tu kwa kuomba. Imana yari yaramuhaye izindi mbaraga zo kwizera. Mungu alikuwa amempa nguvu za imani. Yageze yizerera mu bihe mu buryo tosobanura ndi muntu wese. Alikuwa na imani ya hali ya juu. Muri ibyo bihe byose, katika nyakati hizo zote, yumvaga ko hari imana iri hejuru yabyo. Alikuwa ana imani ya kwamba kuna Mungu aliye juu. Yageze ahantu, alikuwa anafika mahali akaba ari unihanganisha nje wakavuga, yeye ananifariji, ananitia nguvu. Arambwira ati nubwo bimeze gutya, hata kama mambo yako hivi, uhumure, farijikeni. Mpogazi amaze kugwara, alipougua, ijambo nahise nkurura, kuna neno nilitafakari, kandi navuze na byavuye mu kanwa kanje, na nilitoka kwa kinywa changu. Umunsi dusezerana imbere y'Imana, siku walipokubaliana, walipoagana katika mbele za Mungu, narahiye yuko mu byiza no mu bibi tazomutererana.
Aliapa ya kwamba kwa mema na mabaya hatawahi muachilia. Ndavuga ati jewe ndi nkande kugira ngo uno munsi ndeke kumuba hafi narabivuga imbere Imana kese ntanja mu ijuru. Akakumbuka hayo na akakubali hizo zote. Nahise numva mu mutima wanje mukunze kuruta mbere yuko agwara. Alianza kusikia upendo mpya ndani ya moyo wake kabla zaidi ya vile alikuwa amegonjeka. Ariko muri ibyo byose, lakini kwa hayo yote ntiyageze nashaka ko undi muntu bimenya yuko agwaye. Hangetaka mtu mwingine ajue yeye ni mgonjwa. Niyo wageraga mu rugo ukamuvugisha wavugaga ko umuntu ari muzima. Hata ungefika kwake bomani ungejua ya kwamba yeye ako sawa kwa sababu wageze usanga afite ibyishimo aseka. Ungepata akiwa na furaha akicheka. Akakwakira mu mbaraga yari afite zose. Akupokea kwa nguvu zile zozote alikuwa nazo. Mu byukuri yaragwaye ariko Imana igeraho ngaho iramufasha agenda habamo impinduka. Aligonjeka lakini Mungu aliendelea kumpa nguvu. Ndetse n'ibipimo twagiye dukora bagenda bakuramo ibintu bimwe na rimwe baravuga ati bisi ngombwa byibuze yo koresha imiti yoroheje. Hata vipimo zingine zilienda zikimuondolea mambo mengine. Hagiye habamo progress. Tuliendelea kuona mambo yakibadilika. Ariko muri ivyo byose, kwa hayo yote, Pogazi yakomeje gusenga Imana. Pogazi aliendelea kuomba Mungu. Yari yarubatse igicaniro cy'amasengesho gihoraho. Alikuwa amejenga madhabahu ya maombi. Muri ivyo bihe, wakati hizo, iyo yababaraga, alipokuwa na uchungu, yageze ambwira ati ngwino nsengere, ati nikaribie uniombee, kandi kwizera mfite ndakira, na imani niyo nayo nitapona. Yageze ambwira ati nimufate mu gituza, nishike kwa kifua, kamusengera, kamuombea. Je, kwizera kwa ari muri je numvaga ko amasengesho yanjye atomukiza. Imani iliyokuwa ndani yangu ilikuwa na jinsi ya kwamba hawezi kupona. Ariko nano nikavuga ngo byose bishobokera bizera. Lakini nikawa ya kwamba ninasimama kwa neno ya kwamba yote yawezekana kwa wanaomwamini Mungu. Nukuri nageza musengera, nageza gusenga Pogazi akamakira. Nilipokuwa namaliza tu kuomba, Pogazi anasikia vizuri. Akamasinziro. Analala vizuri. Ntangazwa no kwizera kuri muri we. Nikashangazwa na imani iliyokuwa ndani yake. Yaje kunibutsa wa muntu waje gusanga Yesu. Ikanikumbusha yule mtu aliyemkuta Yesu, amubwira yuko yamukiriza umwana we wapfuye, akimwomba eti aweze kumponya mtoto wake aliyekufa. Ndetse ashaka gushiramo Yesu kondisiyo kumubwira ati wewe gusa ubyature si ngombwa yuko ugera no mu rugo rwanje. Hata yeye akamwambia hata si lazima ufike kwangu, wewe tu nena neno. Yesu igisubizo yamuhaye nuko yamubwiye yuko kwizera kwawe kumukishije. Yesu akamjibu ya kwamba imani yako imemponya. Nukuri Pogazi naramusengera ariko kwizera afite nabo bana bagize amusengera gakira. Hata watoto wakiomba alikuwa anapona kwa sababu ya imani iliyokuwa ndani yake. Pogazi yagiraga kwizera. Pogazi alikuwa na imani. Tuzohora tumwibuka. Tutaendelea kumkumbuka. Kandi kwa kwizera kwa Pogazi, imani ya Pogazi byatumye ntambwe mu kwegera Imana. Ilinifanya na mimi niweze kumkaribia Mungu. Kandi naje mbona ko bishoboka yuko abizera byose byokunda. Hata nikaona ya kwamba kwenye imani yote yanawezekana. Muri kukugwara kwa Pogazi, katika ugonjwa wake, tege hakukata tamaa. Byageze muri 2021 Pogazi yari umunyamugisha mu rugo rwacu. Pogazi alikuwa baraka katika familia. Arambwira ati papa bre, akaniambia mume wangu, ndabizi yuko uri umukozi, najua wewe ni mfanya kazi. Umutima wanemeje yuko uramutse unemera ukaja gukorera muri Sudani wazabona amafaranga. Roho inanisukumia kwamba ukiwa unaweza enda Sudani unaweza ukapata pesa. Ngira ikibazo cyo kuba batese madamu Muntegeke ziwe no musiga nkaja mu bihugu bya kure. Nikawa na hofu, mke wangu nitamwacha niende mbali hivyo?
arambwira ati tugire ikibazo na kimwe. Kaniambia usiwe na hofu yoyote. Imana nza nsenga, Mungu ninayemuomba, ntacho nzobura, sinzokwiganyira ngo singufite hakuna jambo lolote nitakalo likosa. Wewe farijika. Ariko nyine nubwo yabivuze gutyo, hata kama alisema hayo, nagishije inama ababyeyi, nilijaribu kuongea na wazazi. Mbije kuri numva impungenge nari mfite nazo barazemeye. Nikasikia wamekubali na wamenishikilia. Hofu nilikuwa nayo imeisha. Soko nari nanze kuja Sudan, ahubwo namungira impungenge wenda zo kumusiga kubera hali yararimo. Sikuwa nataka kuenda, lakini ni vile nilikuwa naona ugumu kumwacha. Ariko nanone kandi nubwo yari afite intege nke, hari harabaye impinduka. Lakini katika hayo yote kulikuwa kumeonekana mabadiliko kwa. Naragiye muri Sudani, nilienda huko Sudan, kandi ngendera ku ijambo ryo kwizera madamu yambwiye. Nikaenda kwa imani ya neno mke alimeniambia. Nageze muri Sudani, alipofika Sudan, ahantu mutavuga ururimi rumwe, mahali hatuelewani lugha, ndakora biremera, nikafanya kazi ikakubali. Ngize ngo mbabwire muri Sudan uko umuntu yakoze n'uburyo umusaruro umuntu yabonye ntabwo mwabyemera. Pesa tulizopata huko nikizitaja hamwezi mkakubali, ni kweli. Arambwira ati rero yewe wagiye muri Sudan umutima wabinemeje. Wewe mkeo akamwambia ulienda Sudan ikiwa roho yangu imenikubalia hivyo uende. Arambwira ati naricaye ndaryama ndarota, mbona twubatse inzu. Nikaona tumejenga nyumba. None kwizera mfite, sasa imani nilio nayo, mu bushobozi n'amafaranga nayo mbona wawinjiza, reka twubaka inzu. Akanielezea tuweze kujenga nyumba. Kandi arambwira ngo iyo nzu, akanielezea hiyo nyumba naichoye mu bitekerezo, nta muntu nzaje gusaba design yayo. Tayari nimeichora, hasitaomba design ya hiyo nyumba. Garakeye siku nyingine afata abafundi, akachukua mafundi, abereka umurongo, arababwira ati mugomba kunubakira ukuntu. Akawaonyesha mtajenga hivi hivi na hivi. Navuye muri Sudan inzu yaruzuye. Nilitoka kabla nitoke Sudani, nilipata nyumba imejaa. Ndetse yujuje ni yapangaye. Hata akiwa amejenga nyingine. Kandi ivyo bihe byose yari afite intege nke z'umubiri. Na wakati huo alikuwa mzaifu wa mwili. Kandi ikintu gitangaje, abantu benshi bageza baza gufatira design kuri iyo nzu yubatse. Watu wengi walikuwa wanakuja kuangalilia design kwa nyumba yake. Yari umunyamugisha uteye ubwoba. Alikuwa baraka. Muri icyo gihe byabaye ngombwa ko dufata amafaranga menshi y'abandi banabyara, tukachukua pesa nyingi za watu. Kandi akambwira ati aya mafaranga nta muntu tuzambura abe ni shilingi na rimwe. Na hata hakuna mtu mmoja hatutarudishia pesa yake. Kandi abo twari twarafatiye amafaranga bari hano, nta muntu twasigayemo n'igiceri na kimwe. Wale waliokuwa wametukopesha pesa hizo wote n'inyungu zose twarazishuye. Pogazi yari umunyamugisha. Pogazi alikuwa baraka. Igihe kigeze, wakati baradusenyera, fika nyumba zikabomolewa. Nese ntekereza ko madamu yogira pressure wenda ikamwica. Nikaanza kufikiria mke wangu anaweza kupata shida ya pressure. Ariko yarampamagaye, aliniita, abarije yihanganisha, akaanza kunifariji. Ndamubwira ati nimba wabyakire kandi wakomeye, sije wona niko gukomera. Akamwambia ikiwa wewe umekubali na kubali hayo, hata na mimi nimekubali hivyo. Arambwira ati ngiye gushaka inzu. Akamwambia anaenda kutafuta nyumba. Kandi inzu ngiye gushaka, nyumba naenda kutafuta, iyo nzu ngiye gushaka inzu y'amafaranga menshi. Nyumba hiyo naenda kutafuta ni nyumba ya pesa mingi. Kandi iyo nzu nta munsi n'umwe tuzananirwa kuyishura. Na nyumba hiyo hakuna hata siku moja tutashindwa kulipa. Tuzoyishura, tutalipa. Watu waweze kutulia tafadhali. Hakuna jambo hilo, ni jambo na mambo yatakuwa vyema. Navuye muri Sudani, nilitoka Sudan. Byabaye ngombwa nyine bamaze kudusenyera ko ndi butahe. Baada ya kubomolewa ilibidi nije. Nasanze mu rugo akomeye n'abana. Ilimpata akiwa na nguvu. Arambwira ati ibintu ni bironkwa.
Akaniambia mambo ni mapato. Akaza mpingera akambwira ati hari abandi, akaza mpereza ingero z'abantu bari bafite ibikorwa bihambaye n'amazu yacu agaciro. Akaanza kunionyesha mambo makubwa ya watu wengine. Arambwira ati cyo cyonyine ni ikimenyetso cyatuma duhumurika natwe. Hiyo ni moja, ni ishara ya kufarijika. Mpogazi ntiyacika intege mu buzima bwiwe. Mpogazi hakukata tamaa. Mpogazi nuko yarateye. Hivyo ndivyo alikuwa. Mpogazi mu kugwara kwiwe. Mpogazi kwa kugonjeka kwake ntabwo yigeze aganyira umubiri wiwe. Hakuna wakati alijuta kwa sababu ya mwili. Mpogazi hari igihe nabaga ndi mu kazi. Mpogazi kuna wakati nilikuwa kazini, nkamuhamagara kuko kenshi sinzi ko bwokwije ntamuhamagaye. Haingepita siku kabla hatujaongea. Nageza mva mu rugo nko mu masaa 5 saa 6. Ngetoka nyumbani kitu saa 4 saa 5 saa 6. Ariko sinotashe ntamuhamagaye, lakini ingebidi tu nimpigie. Iyo yabaga yagize nk'intege nke z'umubiri, kama ingekuwa na udhaifu wa mwili, hari igihe yageza yanga kunitaba. Kuna wakati hakuwa anachukua simu, akumva yuko wenda nanitaba byo tuma ntamererwa neza. Akiniambia akichukua simu na hajisikii vizuri, naweza kutosikia vizuri. Nanone kandi akavuga nitaba, wakati mwingine anachukua simu yangu akambwira ngo ameze neza kandi atameze neza. Ananifahamisha ya kwamba ako sawa na hata hakuwa sawa vile. Nuko Mpogazi yarateye. Hivyo ndivyo alikuwa. Mpogazi yanigishije kwihangana mu buzima. Mpogazi alimfunza kuimarika. Mpogazi yakundaga abantu. Mpogazi alikuwa anapenda watu. Mujukuri Mpogazi ntiyagiraga ibintu byo kugenda cyane mu muhana, wenda abanyakitengera barabizi. Yeye hakuwa na kipawa ya kutembea huko na huko. Kabone niba bari muzima yarambwiye ati "Shizana batari impano yanjye." Hata kama angekuwa anasikia vizuri, hakuwa na hiyo kipawa ya kutembea hapa na pale. Ariko Mpogazi yari inshuti y'abantu bakuru. Lakini alikuwa rafiki ya watu wengi na wakubwa. Nimvuga abantu bakuru si mu myaka, watu wakubwa si miaka, na abantu bamaze gusobanukirwa yuko ubuzima turimo turi abantu bahita mu nk'abagenzi. Watu waliofahamika ya kwamba waliojua kwamba katika maisha haya sisi ni wapitaji. Muri telefone yiwe, katika simu yake, nukuvuga ngo n'imboga zivuga ijambo ry'Imana zabagamo. Ni group za neno la Mungu zilikuwa zimejaa. Yagiraga imboga n'ubungubu tumenya ngo zirangana gute. Alikuwa na group nyingi katika simu yake za neno la Mungu. Mpogazi buri igihe cyose twabanye kandi ibintu by'abantu ko yagwaye na mbere hose niko yarameze. Na hayo yote hayakutendeka kwa sababu amegonjeka. Alikuwa hivyo hata kabla agonjeke. Yakundaga gukurikira abavuga ubutumwa batandukanye. Alikuwa anapenda kusikiza wahubiri tofauti. Kandi umuvuga ubutumwa yamufashaga. Na mhubiri kama angemguza moyo wake, yageza ambwira tugende uje kuri YouTube usakinga umuntu runaka azabwiriza agafashwa nawe azogufasha. Alikuwa ananielezea enda uangalie kwa YouTube fulani, mhubiri anaitwa hivi, nasikiza neno kutoka kwake, na wewe jaribu usikize tafadhali. Hari igihe nageza nsohoka mu rugo ngiye mu kazi, nikitoka kwa nyumba nikielekea kazini, musiza aho ngaho yatunganye turimo two mu rugo, kimwacha hapo akifanya kazi za nyumbani, wenda wagira ikintu wibagirwa, wenda bikaba ngombwa gusubira inyuma mu rugo. Ikiwa kuna jambo umesahau, uweze kurudi nyumbani kuangalia jambo hilo. Tararenza ni minota 5, kabla hata dakika 5, nageza ninjira mu rugo ngasanga kere ikingiranye mu cyumba karasenga. Nampata tayari amejifungia bedroom, ameanza maombi. Mbese ni kuvuga ngo iyo abana babaga bari ku ishuri nanjye ntari mu rugo, watoto kama wangekuwa shuleni na yeye hayuko nyumbani, ibintu byose yageza bisubika, akabanza gupfuka zote alikuwa anaweka kando, yeye anaanza maombi. Mpogazi yanigishije kwegera Imana. Mpogazi alimfunza kumkaribia Mungu. Reka mvuge gatoya mu kurangiza kwa Mpogazi, niseme machache kwa kumaliza. Ariko mbere yuko ngeraho ngaho, Mpogazi yagiraga umutima wo gutanga. Kabla nifike hapo, Mpogazi alikuwa na moyo wa kupeana. Mpogazi yarantangaje, alikuwa ananishangaza sana. Ari umugeni, akiwa bibi harusi, yarambwiye ngo umutima wantegetse kugira umuntu perezi ihuzo, moyo umemkubalia aweze kupea mtu nguo. Kandi
mu mahuzu mfite na kwa manguo zenye niko nazo ndamuhereza superi yaje natahanye. nitampea hii nguo kubwa ama ya bei kuliko zingine zote niko nazo. Yarambwiye ati iyo ugize umutima wo gutanga, alimuelezea ukiwa na moyo wa kutoa uzutanga ico nawe uzikari cyo cy'agaciro, niryo shimiriza rigera ku Mana. Wewe ulikuwa unatoa kile cha thamani na wewe ndio shukrani hiyo ndio ingefika kwa Mungu. Twageze igihe tulifika mahali, ni byinshi sinobivuga byose, ni mengi siwezi yataja. Akaza kandicaza akamubwira ngo yatekereje, ananiambia nimefikiria, nabonye ufite amahuzu menshi, nimeona uko na nguo kadhaa, kandi hari umuntu natekereje ko twamuha amahuzu yawe cyangwa ikweta. Tafakari tunaweza mpea nguo moja ama kiatu moja yako. Nkamubwira ati nimba umutima wawe kwemeje sinobigwanya, ikiwa moyo umekukubalia hivyo tutampea. Yaje no kumuhereza kimwe muri ibyo mfite, na akichagua kwa zile niko nazo, yageza nsaba kamwe ngo simuhitiremo jewe ndekahite niyashaka. Na angeniambia wewe usinichagulie, acha mimi nichague. Muzi mpamvu yabivugaga gutyo? Alikuwa mnajua ni kwa sababu gani alikuwa anasema hivyo? Ni kugira ngo wa wundi yabona ko nkunda ari wari kutangi. Alikuwa anachukua ile ilikuwa ya maana kwangu. Amarangamutima mfite ntabwo ari kubabara. Sina huzuni kwa sababu ameenda, ahubwo nubwo ivyo bihe tutazongera kubana, kwa sababu mambo hayo hatutakuwa na yeye tena katika kazi hizo. Pogazi Pogazi yagiraga isuku. Pogazi alikuwa msafi. Pogazi yarazi kwita ku bana. Pogazi alikuwa anashughulikia watoto vilivyo. Nta munsi n'umwe mwana wa jamba umwenda guhera mu gitondo ngo ageze nimugera wakiwambaye. Hakuna wakati mtoto angevaa nguo asubuhi na ifike jioni bado akiwa na hiyo. Iyo yambaraga umwenda yageraza igice cy'umunsi akamuhindurira. Alikuwa anawabadilisha nguo kwa siku. Yarazi kwita ku bana. Alikuwa anajua kushughulikia watoto vilivyo. Pogazi yageza ambwira ngo iterambere rya muntu cyangwa se iterambere twogera mu rugo ntabwo rishingiye ku bintu byinshi dutunze. Alikuwa ananielezea maendeleo tunaweza kuwa nayo si kwa mali mengi tulio nayo, ahubwo bishingiye ku mahitamo twogira kugira ngo ibyo dufite bibe by'agaciro. Lakini ni uamuzi wetu kufanya yale tulio nayo kuwa ya thamani. Kandi yageza bimbwira mu magambo yabishyira mu bikorwa nkabibona. Alikuwa ananiambia kwa maneno na akiweka kwa kazi ninaiona kabisa. Mu kugwara kwa Pogazi, kwa ugonjwa wake, niyo narushijeho kugira iterambere mu rugo rwanje kurutana mbere yo kwagwara. Hata tuliendelea tu kuwa na maendeleo. Navuze ati se ubuno burwayi ni bwa bundi Yesu yavuze ngo subwo kwicara azara ahubwo nuko kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire mu maboko y'abari aho ngaho. Hata akaanza kutafakari lile neno Yesu alilosema ya kwamba ugonjwa huo si wa kumaliza, ili ni wa kujidhihirisha kuona utukufu wa jina lake. Pogazi mu buzima bwiwe tiyarazi gusaba undi muntu ngo amubwire ati mpereza. Pogazi hakuwa anaweza kuambia mtu mwingine nipe. Nimba ari umuntu wari uzi kunyurwa mu buzima, yeye alikuwa anaridhika na kile ako nacho. Yagiraga inyota ahubwo yo gutanga ibyo afite ko bitaguhabwa. Hata alikuwa na kiu ya kupeana kuliko kupewa. Yarantangaje mu buzima. Alinishangaza sana kwa maisha. Ariko Pogazi nubwo atasabaga amafaranga, hata kama Pogazi hangeomba pesa, yagezaga yake kuri telefone akabona amafaranga araje atazi yavuye. Yeye alikuwa anakaa anapewa pesa na hajaomba. Umuntu akavuga ati naragutekereje ndavuga ati nkohereza amafaranga. Nimefikiria na nimeona nikupee pesa. N'ubu Pogazi amaze kwitaba Imana. Hata wakati huu Pogazi alipolala, nakira amafaranga atazi yavuye. Niliendelea kupokea pesa hata sijui ni akina nani wametuma. Nkabona kangira ati ije sinkoza ariko narinze umudamu wawe kubera Pogazi ukuntu twabanye. Mtu anasema ni mimi nilikuwa najua mke wako, lakini we, kwa sababu ya vile tumekaa na yeye ndivyo sababu nimetuma pesa. Pogazi imirimo yakoze tuzoyitura abana biwe. Kazi alizozifanya tutazifanyia watoto wake. Pogazi agiye kurangiza, alipokuwa
ilikuwa siku zake za mwisho. yari ameze neza, Alikuwa vizuri, yaragize nk'amezi 5 adaherutse kurwara, alikuwa kama miezi 5 bila ugonjwa, yari yarabyibushe. alikuwa vizuri. Mu by'ukuri jewe niko nabibona, Hata nilikuwa naona hivyo, kandi nshingiye kubyo ndebesha amaso niko nabibona, ariko nanone kandi nareba na activite ziwe nkabona harimo impinduka hata zifatika. nilikuwa naona kwa macho, hata na kazi zake nikaona kuna mabadiliko kubwa sana. Kuwa mbere yatabarutse kuwa gatatu, ni kuwa kane mu gitondo. Mande kuwa mbere yiriwe umoja gusura, narambwiye ko cumwira, arambwira ati umutima wanje ari umuntu wantegetse kuja gusura wagwe muri famiye, ndifuza kujayo. Mande akamwambia kuna mtu mgonjwa huko mmoja, mimi ninasikia kwenda kumuona. Yaragiye yagerayo, Alienda huko, arampamagara, arambwira ati nagezeyo nabasuye, ubu ngo ngeze mu rugo ntashubwe, yampamagaye ndi mu kazi. Akamwambia nilifika nimebani, na sasa na yeye alikuwa kazini. Mujukuri ndataha nsanga ameze neza, n'abana yatetse bariye. Nikafika nyumbani nikapata amepika, wamekula na watoto. Urekeye kuwa kabiri Tuesday na amahoro akomeza gukora uturimo two mu rugo, akiwa sawa, akaendelea kufanya kazi zake ameze neza, akiwa sawa. irasiga ambwira ati ndi mu kugeza nijoro nkumva inzara. Alikuwa ananielezea nikifika usiku nasikia njaa. Ico cyari ikimenyetso ko afite ubuzima bwiza. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba yeye ako na afya njema. Kuko iyo gaba gafite intege nkeya, yagiraga apeti nkeya. Akiwa mzaifu hangeweza kukula. Muje kuri kuwa gatatu Wednesday turabyuka na amahoro mu rugo, tukaamuka tukiwa salama. ija mu kazi, Akaenda kazini. ndamuhamagara mumeze mute mu rugo, abana bavuye ku ishuri. Nikampigia simu nikimuuliza watoto wametoka shuleni. Arambwira ati bavuye ku ishuri, tumeze neza n'abana mu rugo. Kanielezea tuko salama na watoto wametoka shuleni. Ati maze guhanagura ibikweto by'abana, Tayari nimetayarisha viatu zao. ndataha Na mimi nikaja. ngeze mu rugo, ndetse bitaragera mu rugo narabahamagaye mbazanira iki. Nilipokaribia nyumbani niliweza kuwapigia niwaletee nini. Bambwira ibyo ndi bubazanire, Wakanielezea yale nitakayokuja nayo. ngeze mu rugo barabijya n'abana. Nilipofika wakakula pamoja na watoto, sanga barishimye bameze neza. wakiwa na furaha pamoja na watoto. Turasenga, Tukaomba kuko mpoga zihubatse igicaniro mu rugo, kwa sababu walijenga madhabahu kwa nyumba. n'abana barakizi, Hata watoto wanajua. twakwirengagiza gusenga. Hatungeacha kuomba. Tumaze gusenga, Baada ya maombi, ndetse we yasigaye muri saro gatoya, yeye akabaki sitting kidogo. kuko kenshi Wakati mwingi yageze abyuka saa 8 akaja muri saro, ariko mbibona kuko iyo abyukaga narabibona, akaja muri saro akazasenga akageza mu gitondo. alikuwa anaamka saa 8 anaenda sitting room, anaenda maombi. Cyangwa se byaba ngombwa ko tumaze gusenga n'ubundi agasigara muri saro, wenda agasenga igihe runaka akabona kuza kuryama. Saa zingine hata tukimaliza kuomba sisi tunalala, yeye anaendelea bado na maombi. Muri saro yarahatinze kuwa gatatu nijoro, hatinze cyane akanya gato. Wednesday alikaa muda kidogo, Ubundi yasanze nkiri maso, akaja kabla hatujasinzia. arambwira ngo mugire ijoro ryiza papa bure. Kaniambia muwe na usiku mwema. Atariko ati lakini mu gitondo uze kumjutsa kare amasaha y'abana, asubuhi uniamshe mapema ile masaa ya watoto, tegura abantu baje ku ishuri, ili niweze kuandaa watoto waende shuleni. Atariko ko ndumva afite ibitotsi byinshi, Lakini nasikia nikiwa na usingizi mwingi. n'umukaza mugati nuko hanaguye inkweto z'abana buriya wapi. Nikamwelezea aidha ni kazi umefanya ya kutengeneza viatu za watoto, aidha umechoka. Arambwira gusa ngo karumva afite ibitotsi byinshi, gusa ngo aramasanze kumujutsa. Kaniambia hiyo masaa ukuje kuniamsha, ninajisikia niko na usingizi. Amaze kumbwira gutyo, Baada ya kuniambia hayo, yongeye gusenga buke mu mutima, aryamye yiseguye. aliomba tu kidogo hapo, Iminota 3 kama dakika kidogo tu. numva ko yasenga isengesho rigufi ryo mu mutima, Akaomba ombi fupi sana, bitambona kasinzire, kandi ajyama muri position umuntu ufite ibitotsi, na akalala kama mtu mwenye ako na usingizi. Kabaye saa 9 ndabyuka mbyukiriza umwana kugira ngo umwana nje kumuhagarika. Asubuhi ikifika saa 9 mimi nikaamka ili kijana niweze kumsaidia. Bitambona mu byukuri mpoga zajyanye muri ryo position ajyamye mutashahindutse.
Mimi nikaona tu bado analala vile alilala hiyo masaa. Umwana ndongera ndamuzana turaryama. Mtoto nikamleta tukaendelea na kulala. Bigeze saa 12. Nilipofika 6 ya asubuhi ndamuhamagara ati mama bre. Nikamuita 1 2 mara moja mara mbili, ya pili wanatanitabye. Nikaona haitiki. Akamuje kwisi ntabwo nikanze. Hata si kushituka. Ese numva yuko nyina ariko kagatotsi ka mu gitondo kamutwaye. Naweza fikiria ni ile usingizi ya asubuhi. None ndeguka. Mimi nikaamuka. Mukozeho yari hijya. Nilipomguza mbona kisheganyije. Nikamguza nikaona hatingiziki. Narabyutse. Niliamuka. Ako nari tarabyumva n'ubundi. Hata sikuwa naamini. Turuka muri position arimo. Nikamkaribia vizuri. Mukozeho muhindukije mbona ijosi rigiye ku ruhande. Nikijaribu kumgeuza nikaona shingo ikaenda pande nyingine. N'abana bahise babyuka. Watoto hapo waliamuka. Kuna n'ubundi amasaha yo kuja ku ishuri kubategura yarageze. Kwa sababu masaa ya kwenda shule yalikuwa yamefika. Anatidati mama anajifanya hataki kuamuka. Akasema hivyo. Baraseka. Abana barasetse. Watoto wao walicheka. Ati nakarigirisha. Eti mama anajifanya hataki kuamka. Bimaze kuba gutyo. After hiyo namubwiye amagambo yaje nyuma bitari ngombwa ko nasubiramo hano. Nilimuelezea yale yangu yote ya mwisho na si lazima niyaongee hapa. Kandi nabonye ko birangiye. Na niliona kabisa imeisha safari yake. Ariko kubera ko atari ikintu nari niteguye. Kwa sababu si jambo nilikuwa natarajia. Narikanze. Nilishituka. Mbona telefoni mu maboko yaje. Nikakosa simu na niko nayo. Mbona mpamagara nojeje contact muri telefoni. Nikakosa mtu wa kupigia na niko na namba za watu wengi. Jaje kuntwara kiminota 30 kugira ngo mbashe guhamagara umuntu. Ilichukua muda si mdogo ili niweze kupigia mtu. Twahamagaye. Wale tuliwapigia. Baraza barahagera dushaka imodokari. Wakaja tukatafuta gari. Tumujana kwa muganga. Tukampeleka hospitali. Si ibintu cyo kuvuga ngo wenda hari gushidikanya twahageze batubwira n'ubundi ko umuntu atakimumuka. Tulipofika bado walituelezea hivyo. Nuko Mpogazi yarangije. Hivyo ndivyo alivyoenda. Ariko ikintu nshimira Imana. Jambo la kushukuru Mungu. Mpogazi ntiyapfigeye akagombye gupfira. Yeye hakuenda wakati angeenda. Hari igihe umubiri wamubajije muri biriya bihe twabasobanuriye wamubabaje. Katika hizo habari zote tuliwaelezea. Natekerezaga ko wenda Mpogazi icyo gihe wenda aribwo yari gupfa. Nyakati hizo ndizo angeweza kuenda. Ariko Imana kubera ko ari umukozi w'umuhanga kandi Imana ntakizi ivuga ngo gihere. Lakini kwa sababu Mungu yale anayoyasema anayatimiza. Yarebye amasengesho n'ibihe by'igicaniro Mpogazi yubatse muri rwa rugo. Alijaribu, Mungu aliona yale maombi yake madhabahu aliyojenga katika boma yetu. Imana imwitura gusinzira urupfu rw'abakiranutsi. Mungu akampa kusinzia kama watakatifu. Nena gembo ni bimenyetso kubuje umwero bibanza ariko umuntu burya hari ikintu ubona ukagifata kigisanzwe ariko habi kindi kintu akaba ari gitahura mu buzima bwawe. Nilikuwa nimeona ishara kadhaa hizo siku wiki mbili zilizokuwa zimepita lakini sikuwa nafikiria mambo hayo. Muri ayo mayinga abiri nari narose mbona turi mu bukwe. Nilikuwa nimeona tukiwa harusi katika hizo wiki mbili zilikuwa zimeisha. Mbona nicaranye n'uyu mugabo. Niliona nikiwa nimeketi na ndugu hapa. Abantu bakambwira ngo turasa. Watu wakiniambia eti tunafanana. Jewe mpitekereza yuko wenda izo ni za nzozi n'ubundi kubera ko amakwe dusanzwe tuyajamo. Numva yuko ari inzozi zo kurota bisanzwe. Hata mimi nikafikiria si ni kawaida tunaendanga harusi, nikafikiria ni ndoto za kawaida. Madamu amaze kwitaba Imana. Baada Mpogazi kuitika sauti ya Mungu. Nase mbona uno mugabo yinjira mu rugo nimwe byarabanje n'umwana w'umuyomba. Niliona ndugu akaja kwangu. Umutima uhita wirukira kuri za nzozi. Sasa roho ikanikumbusha ndoto hizo. Tafakati. Ubwa bukwe twari tubona ubwa Mpogazi. Nikaanza sasa kutafakari ile harusi ndio hii imewasili. Ariko ni ku mutima wanemeje yuko ushobora kuba ari madamu nari mbona.
nikakubalishwa na roho ya kwamba ni pogazi nilikuwa naona. Nilo nikindi kimenyetso nabonye Ishara ingine yabikoze nka kabiri muri kino cyumweru kibanziriza kinage yapfuye. Alifanya hivyo mara mbili. Ngeze ku muryango nsohoka nja mu kazi, nikifika mlangoni nikienda kazi arankurura ananivuruta, arambwira ati se namwawe tukirirwa mu rugo ko ndabona nitaje mu kazi ko turi buri cyo tujya. Ananiambia si tushinde tu na wewe, hata usipoenda kazi si lazima tutakosa chakula ya kukula. Ariko jewe nayifashe nk'ibisanzwe ndamati ndeka mwashinje mu kazi. Mimi namwambia acha tu mimi niende kazini. Uke kandi arongera arabikora. Siku ya nyingine tena akafanya hivyo. Ako sinakabimenya yuko yategura urugendo rwiwe. Sikujua ya kwamba alikuwa ananiaga akijitayarisha safari yake. Ariko nkiyo mbimenya, ningejua sinari kugenda, nari kuguma mu rugo. I think ningebaki na yeye hapo. Yes. Pogazi, reka nshimira abantu. Acha nishukuru watu. Ariko reka mvuga kagamo kanyuma. Acha niseme neno hili moja kabla ya kushukuru watu. Mama kuwa kabiri mbere yuko apfa kuwa kane. Mama yake Tuesday kabla yeye aage Thursday. Habaye saa 12 hafi n'igice, sinzi mba saa moya zari zigeze simbizi. Asubuhi ya mapema tubona arakomanze, akabisha. Abana bari bamaze kuja ku ishuri, watoto walikuwa wameenda shule. Turatekereza tese ninde tugendere muri iki gitondo. Tukasema ni nani anayetutembelea asubuhi hii? Madame jo tarambye ati ni mukecuru uje. Akaniambia ni mama amekuja. Turabyuka tukaamka. Mukecuru aratubwira ati ndabazindukiye. Mama akatuambia nimewatembelea. Ati kandi kizinduye na kinachonileta muri abana banje b'imfura. Nyinyi ni first born wangu. None ndifuza yuko mwakomeza mukamenya barumuna banyu. Natamani muendelee kuwajua, kuangalia ndugu zenu. Kandi murushiriza gukunda Imana no kuyegera. Na mzidi kumpenda Mungu na kumkaribia. Arambwira ati nimba ari naho bana banje no bana bakosheye. Ikiwa kuna mahali popote ninaweza kuwa nimewakosea, ndasabye imbabazi. Na waomba msamaha. Aho ni kwa kabiri mbere yuko apfa kuwa kane. Hapo ni Tuesday kabla Thursday. Ntabwo nabibwiye madamu. Sikuelezea. Nahise mperekeza mukecuru turazamukana ngiye mu kazi, turatandukana manutse mu rugo. Nikamusindikiza. Ariko umutima wanje urambwira ngo usanga mukecuru agiye gupfa. Mimi nikajaribu kufikiria mama sasa ni kama ako safarini anataka kutuacha. Nahise numva ati mukecuru kuko aradusezera agiye gupfa. Anaweza kuwa anatuaga yeye anaenda. Ariko nasanze ari masezera Pogazi. Lakini nilipata alikuwa naaga Pogazi. Yamaze kutubwira utafata na telefone ahamagara kwa Pogazi. Alichukua simu akapigia kwa baba mkwe. Uje kuri hari impamvu nyine. Kulikuwa na sababu. Ibyo si n'ibimenyetso tutatahuye k'abantu ariko byarimo bitegura urugenzo rwa Pogazi. Hizo zote ni ishara hatukujua zilikuwa zinaandaa. Tukashimira abantu nubwo natinze. Nishukuru watu hata kama nime. Ndashimira umuryango wa Byinshi Kenya. Ndashukuru familia ya Byinshi Kenya. Muje kuri mumaze kumva makuru. Baada ya kusikia habari hizi natubaye hafi, mlikuja kwa karibu nasi, mwaraduhumurije, mlitufariji. Imana y'umwijuru bahumugisha. Mungu wa mbinguni n'uyu munsi turi kumwe, na hata leo tuko pamoja. Imana y'umwijuru komeze bagirire neza. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Ndashimira umuryango wo kwa data mukwe. Na shukuru familia ya baba mkwe. Mwageze neza ko duha Pogazi.
amefanya vyema kutupa Mpogazi. kandi Mpogazi yatubereye umugisha, Mpogazi amekuwa baraka kwetu, kandi Mpogazi yasize. Mpogazi ameacha. Mukecuru, ndabizi ko uri inshuti ya Mpogazi nubwo bigoye kubyakira. Najua wewe ni rafiki ya Mpogazi. N'ababyeyi mwese n'abambombo, Nyinyi wote kwa ujumla, na muzehe na mzee Mpogazi, muhumure ndacyari umwana wanyu. farijikeni, mimi ni mtoto wenu. Muri ababyeyi bacu, Nyinyi ni wazazi wangu. Imana yaduhuje ntakizadutandukanya. Mungu alituunganisha, hakuna litakalo tutenganisha. Ndashimira familia ya Sebikabu. Nashukuru familia ya Sebikabu. Mwagize neza, Imana ibahe umugisha, twabonye amaboko yanyu n'imbaraga zanyu. Tuliona nguvu zenu. Ndashimira umuryango wacu wa bugufi kwa Magwera. Nashukuru familia ya Magwera. Aho bari bose bumve yuko nabashimiye, ndabizi ko badukurikira. Mahali popote mlipo, najua mnatusikia, nabashukuru. Ndashimira Mwambindi. Nashukuru familia ya Mbindi. Ndashimira nanone kandi Mwasogokuru Sentozi. Nashukuru kwa guka yetu Sentozi. Aho hose twese turavukana, nabonye imbaraga zanyu n'amaboko yanyu wote nimeona mali yenu na nguvu zenu. Mungu awabariki. Nanone kandi ndashimira itorero ryacu rya Covenant. Nashukuru kanisa la Covenant. Madamu amaze kugwara, baada madam kugonjeka, sinobari bihe itorero ryatubaye hafi. Siwezi hesabu zile nyakati, safari za kanisa kutuunga. Baradusengeye, walituombea, baduhaye n'amafaranga, walitupa pesa, batubaye hafi mu buryo bumwe n'ubundi. Walikuwa karibu nasi kwa njia tofauti. Nukuri Imana yo mwijuru bashumba abakristo mwese twarababonye, Imana yo mwijuru baumugisha. Nubwo mbivuze buke ariko nzobashimira no mwitorero. Wachungaji na washirika nyote tuwashukuru, hata kama nimesema machache nitarudi tena na shukrani. Ndashimira n'urubyiruko rwa Covenant, youth ya Covenant, kandi nanje ndobarizwamo, na mimi nikiwa mmoja wao. Baraduhumurije mu ijambo ry'Imana, mulitufariji kwa neno la Mungu, baraduhaye n'amafaranga, mulitupa hata pesa. Imana yo mwijuru ikomeze ibagirire neza. Mungu mbinguni awabariki. Ndashimira Abanyakitengera bose. Nashukuru watu wa Kitengela. Nukuri sinarinzi ko mfite agaciro kangana gutya kugira ngo mu ntambara bigeze hano. Sikuwa najua mimi ni wa maana kiwango hii. Ariko ibintu mwakoze, lakini yale mlioyafanya, naje ntawe nzatererana. Na mimi nitafanya hivyo. Kandi ntawe nsanzwe ntererana. Na hata kwa kawaida nzokoraho kurushaho, nzakora kurushaho. Sasa nitafanya zaidi ya vile kwa. Chairman twarababonye, akina chairman tuliwaona, abashumba twarababonye, wachungaji tuliwaona, abakuru n'abato twarababonye, kuboko wadogo tuliwaona, abamama barakoze mu gikoni zikabona uko tuvuga. Nubwo ntubona umwanya kuvuga ngo mvuga umuntu, hata kama siwezi pata nafasi ya kutaja mtu kwa jina, ariko Abanyakitengera mumenye mwumve ko tubashimiye. Lakini watu wa Kitengela tunawashukuru sana. Muri abantu beza Imana ibamwe. Nyinyi ni wa maana zaidi, Mungu awabariki. Nanone ndashimira abaturanyi banje muri Prote. Nawashukuru sana wale tunaoishi nao kwa flat. Ngendeye kuri landlord, nikianzia kwa mwenye nyumba. Twaramubonye Mama Diani. Mama Diani tulimweza kumuona. Sinzi nimba ari hano ariko yumve ko mushimiye. Mama Diani tunamshukuru sana. Abaturanyi bose baduhaye amazu, abantu baridagadura. Baadhi wote waliweza kupeana nyumba. Ngira ngo bari hariya mwarabibonye. Hata wenye walifika mliweza abantu barisanzuye bakora ibintu byabo byose. Huru wakafanya kazi zote vilivyo. Barenze kuri ibyo byose nijoro bageze mu rugo baradusengera baduhana amafaranga. Hata baada ya hapo usiku walija nyumbani wakatuombea na wakatupa mchango wao. Baratubwira ngo ababishobozwa turaza kuba hano, nimba bari hano bumve ko tubashimiye ndetse bashimire n'abandi bose bababwire ko twabashimiye. Wamewezeshwa kufika hapa tunawashukuru, na hata watufikishie ujumbe ya kwamba tumeshukuru wote kwa ujumla. Nanone kandi ndashimira abaturanyi baho mukecuru atuye. Nashukuru wale wanaoishi mahali. Ntabwo mbazi jewe, mimi siwajui, ariko nabo kandi baratugendereye. Hata wao bado niliwaona wakatuhumuriza, wakatufariji. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira abantu bakoze mu gikoni. Nashukuru watu waliofanya kazi jikoni. Mwababyeyi bakitengera mwe. Mama wakitengera. Nabonye abamama batoya. Niliona wamama. Mbona abamama bakuze. Niliona wamama wakubwa. Mbona urubyiruko. Youth. Umuntu wese yarazaga kumva yuko ari ikintu yakora kugira ngo aduhumurize. Fanya kazi ili tuweze kufariji. Kandi guhumuriza umuntu na kufariji mtu bikubiye muri ivyo bintu byose twatuvuze. Mwabana umwe, mwababyeyi mwe, mwabana batoya mwe, mwabapapa mwe, mwumve ko tubashimiye. Umugisha mwinshi. Ndashimira abantu bakoze muri protokolo.
nukuri Imana ibaha umugisha. Mwarakoze cyane. Nukuri ndashimira abantu bajyamisha abashitsi. Wale walikuwa wanatusaidia kwa kupeana nafasi za wageni. Twarababonye. Tuliweza kuwaona. Hari abantu bigomwe kino cyumweru cyose barara hasi ariko baraza abashitsi ku buriri. Kuna watu walitoa vitanda zao ili wageni waweze kutavuza umwe n'undi bila kutaja watu. Ivyo ngivyo byatubereye humure. Tuliweza kuyaona haya na tukafarijika. Kandi Imana ntikabure kubagirira neza. Mungu wa mbinguni asikasahau hayo, wabariki. Ndashimira abamuyomba ari bo Basama. Nashukuru wa mjomba Abasama batubaye hafi muri ibi bihe, walikuwa pamoja nasi ngira ngo mwana wabonye hano, hata mmewaona, n'abandi bose bataje, hata na wenyewe hawakufika, mbabwire ko twabashimiye. Wote kwa ujumla wafikisheni kwamba tunawashukuru kandi muratuzirikana, tunawaona kwa wakati mwingi. Imana mu ijuru ibaho umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Kandi tuzanabashimira na tutaendelea kuwashukuru. Munemerere mumbabarire nshimira abantu ku giti cyabo gato akanya gatoya. Acha niseme watu kibinafsi. Ndashimira familia kwa data bukwe. Nashukuru familia ya data bukwe. Mzee na mukecuru. Mzee na mukecuru. Mama na baba. Aba babyeyi barankunze. Baba na mama kwa upande wa baba mkwe, hawa wazazi walinipenda. Nukuri iyo twavugana ko wavugana na basebukwe. Hata tukizungumza haungefikiria mimi ni mkwe wao. Kandi iyo bajaga gukora ikintu bangishaga inama. Hata wakifanya kazi tulikuwa tunashauriana na wao. Mzee na mukecuru. Baba na mama. Ndacyari umwana wanyu 100%. Mimi ni mtoto wenu bado. Kandi ibyo mwari musiga, ibyo mwakoraga byose ndabizi ko ntimuzarika kubikora. Kazi zote mlikuwa mnafanya najua hamtaacha kuzifanya. Inama mwatugira ntimuzarika kuzitugira. Ushauri wote mlikuwa mnatupa hautakata, mtaendelea. Nanje ibyo nageza ko sinzarika kubikora ngo kufogaza dahari. Mimi nilikuwa nafanya sitayaacha, nitaendelea hivyo. Mwabana umwe n'ababyeyi beza. Ni wazazi wazuri. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira familia ya Seba. Nashukuru familia ya Seba. Nimeenda hamwe yanje. Tumeoa pamoja. Nubwo tutabanyana ariko umudamu we warahari. Yeye hayuko hapa lakini mkewe ako hapa. Seba ni inshuti yo ku mutima. Seba ni rafiki wa karibu. Barankunda kandi naje nkabakunda. Wananipenda hata mimi nawapenda sana. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira familia ya Aimable Bisetsa. Nashukuru familia ya Aimable Bisetsa. Ahari muri Amerika nawe ndabizi yuko ubutumwa bukugeraho bumve ko nagushimiye. Mahali alipo naye namshukuru sana. Nubwo ntakuza ariko tuganira kandi twaramenyanye. Hata kama simjui lakini huwa tunazungumza. Ndashimira onkire data wacu uvuye mu Rwanda. Nashukuru baba mdogo. Nashukuru baba mdogo aliyetoka huko nchi ya Rwanda. Ndashimira grand frère Jackson aho yavuye mu Rwanda bino bimaze kuba. Nashukuru ndugu yangu mkubwa. Imana ibahe umugisha. Boni awabariki. Ndashimira Pastor Byishimo Nura wasomye mwirondoro. Nashukuru sana Pastor Byishimo, ni huyu mwenye nawe yavuye mu Rwanda. Naye ametoka nchi ya Rwanda. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni akubariki. Ibyo mwakoze byatubereye humure. Mlizofanya zimetufariji. Ndashimira familia Ruboneka. Nashukuru familia Ruboneka. Mumbabarire Ruboneka nimba ari hano aje hejuru. Sijui kama Ruboneka wako aweze kusimama. Kuze Ruboneka. Huyo amesimama. Rubone. Ndabizi wari inshuti ya Mpogazi papa. Najua mlikuwa marafiki sana. Ruboneka niyo wavuga ngo umuntu atanga ubugingo ubuzima bw'undi muntu kugira ngo yishime. Uko yarabanye na Mpogazi yo gutanga. Ruboneka ni mtu mzuri. Wewe na Mutasi mwumve ko bashimiye. Imana ibahe umugisha. Nimewashukuru. Ndashimira ababyara ba Mpogazi. Nashukuru kazi nzi wa Mpogazi. Bimaze kuba bino byose. Baada ya haya abari mu Rwanda baraje. Waliomba n'abari kureti baje ariko ndabizi yuko muri inshuti ya Mpogazi. Wengine hawakuweza kufika lakini najua ni marafiki wa Mpogazi. Imana mwijuru ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira familia ya Bofu Muzima. Bofu Muzima ari muri Amerika. Imana imuhe umugisha ku byo mwakoze. Ndashimira familia Bofu Muhire.
nabo bari muri Amerika, Imana ibaha umugisha. Ndashimira famiye yandanyuzwe, nabo bari muri Australia, Imana imuha umugisha. Australia, nashukuru Mungu ambariki. Ibyo mwakoze turabizi, turabizirikana. Kazi mlizozifanya nizi nka mwumva batanze andi mafaranga angana n'izo nka. Hata hizo ng'ombe umesikia wakitoa, hata wamefanya kazi zaidi ya hivi. Imana ibaha umugisha rwose. Mungu mbinguni awabariki. Ndashimira famiye ya Manyana ya data Tigonza. Nashukuru familia ya shemeji ya babangu Tigonza. Bino bimaze kuba, baduhaye pole, walitufariji, batwohereza n'amafaranga, hata wakatuma mchango wao. Ndetse arambwira ngo tuzaba tugeze hano, hata akaniambia tutakapofika hapa ngo no mukindi gihe n'ubundi bazoduhereza inka, hata wakati mwingine wataendelea kutushukuru. Kandi wohereje n'andi mafaranga menshi, Imana ibaha umugisha. Hata walitoa mchango wao, Mungu awabariki. Ndashimira famiye ya Mamukua barangajwe imbere na Grand Frère Mureta. Familia ya mama kubwa wanaoongozwa na Mureta baraduhumurije, baduha amafaranga menshi, walitufariji na hata wakatupa mchango wao mwingi. Nimba mutwumva mwumve ko twabashimiye, tumewashukuru sana. Ndashimira famiye ya Ruhanga. Nashukuru familia ya Ruhanga, baraduhumurije, baradushigikiye, Imana ibaha umugisha. Walitufariji sana. Ndashimira Bigira. Nashukuru Bigira. Bigira aba muri Australia, anaishi huko Australia. Yari inshuti ya madamu, alikuwa rafiki ya mke wangu. Kandi ubushuti bwa Bigira na madamu bahuriye mu vyumba by'amasengesho, na walianza wakiwa katika maombi, walijuania huko. Bigira ahuri wumve yuko ngushimiye, mahali alipo asikie nimemshukuru. Kandi yambwira irindi jambo numva ndahumuritse. Aliniambia maneno mengine. Yarambwira ukuntu nabanye na Mpogazi, yari afite ubukwe ku itariki 13 z'uku kwezi kwa gatandatu. Yari yaravuze ngo madamu niwe uzaba marene, ni uzaba marene umugore wiwe kubera ubushuti bagira na harusi, na alikuwa amepanga ya kwamba Mpogazi ndiye atasimamia harusi hiyo. Kandi yari yamaze no kumworeza andi mafaranga y'inyiteguro, niwe warimo wiruka mu bintu byinshi by'ubukwe. Alikuwa amemtumia pesa ya kujitayarishia harusi. Narabimubwiye Bigira arikanga, alishitoka kusikia habari hizo, kuko tiyarazi yuko Mpogazi ari kigihe cyo kugira. Hakuwa anatarajia ya kwamba siku zake zimefika. Ariko humurike, natwe turahumuritse. Farijikeni ndugu, na hata sisi tumefarijika. Ndashimira Bofu Bisetsa. Nashukuru Bofu Bisetsa. Ndabizi ko ari inshuti ya Mpogazi, wihangane. Farijikeni. Ndashimira Bofu Josue, shemeji. Ariko kandi wihangane, ndabizi ko ari inshuti ya Mpogazi, nubwo bigoye. Imana iguhe umugisha, wihangane. Farijikeni. Ndashimira familia ya Muragizi ari muri Amerika. Familia ya Muragizi yambereye umusiponsi igihe cy'umwaka muzima ntamuzi. Aliweza kutusaidia for 1 year na n'uyu munsi simuzi, hata leo simjui. Yigeze guhura na madamu, bahurira ahantu barasengana, aravuga ati kubera ukuntu nagukunze umbabereye umusiponsa, nzababera umusiponsi igihe Imana izabisho. Twagize umwaka wose azaduha amafaranga ntakwezi no kumwasibye, n'ubu simuzi ariko yumve ko aliweza kutusaidia for 1 year na tunamshukuru sana. Imana imuhe umugisha rwose, Mungu ambariki. Ndashimira Bofu Jori. Nashukuru Jori, ni umudamu wa murumuna wanje, aratembarara ko maze kumva ko bino byabaye, yahise atera intambwe araza. Anaishi huko Mbarara, Uganda. Aliposikia haya akaja. Imana iwe umugisha, kandi ushimire na Petit Frere nubwo ari kure. Mungu akubariki, na hata ufikishe ndugu yangu. Turabizirikana, kazi mlizozifanya tunazishukuru sana. Ndashimira Mama Nduhura. Mama Nduhura ni umuvyeyi wavuye mu Rwanda, mama aliyetoka nchi ya Rwanda. Ni umuvyeyi wanje ijana kurindi, ni mama mzazi kwangu. Wumve ko ngushimiye Mama Nduhu. Namshukuru sana. Ngiye kurangiza aba namalizia. Ndashimira barumuna banje bose. Nashukuru ndugu zangu wote, baranambaye, barampumurije, walinifariji. Ibintu mwakoze, kazi mlizozifanya, tavuze umwe ku wundi bila kutaja moja kwa mwingine, nanje sinzabatererana, na mimi nitakuwa pamoja nawe. Imana ibamugisha. Ndashimira mama na papa. Nashukuru wazazi wangu, nubwo papa atari hafi, hata kama baba hayuko karibu, ariko mukecuru humurike. Na mungira ngo niwe ugiye kugenda, ariko ubushake bw'Imana ntawo. Nilikuwa nafikiria unatoaga wewe ndio unaenda, kandi turacaguke na Imana ikomeze kuzigame.
wazidi kukulinda. Ndashimira mama Dogo Nyabeza bagikoze akazi gatangaje mu gikoni, na kazi kubwa. Imana ibahe. Mungu awabariki. Ndashimira dada Nyampigwa. Nashukuru dada Nyampigwa. Imana iguhe umugisha ku byo mwakoze. Mungu awabariki. Ndashimira bofu Nyangabire. Urushemeje Nyangabire. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira Tantine ari muri Canada. Anashukuru Tantine yako Canada. Simuzi ariko ni inshuti ya madamu ndamuhumurije. Jui lakini namfariji. Imana iguhe umugisha huri. Mungu ambariki. Ndashimira Onkiri Ruhirimbura. Nashukuru Anko Ruhirimbura. Muje kuri na timu bakoranye bose. Na grupu yote walikuwa nayo. Sinobona uko mbivuga ariko Imana yo mwijuru tikareke kubagirira neza. Mungu awabariki. Ndashimira Bigirirango. Nashukuru Bigirirango. Ndashimira familia Gasita. Nashukuru familia Gasita. Kubyo mwakoze simbisubiramo. Siwezi yarudia yote. Ariko byadukoze ku mutima. Muliweza kutufariji. Muje kuri umuntu wese no mushimira mumbabarira uwo ntavuze mu izina. Munisamehe mwenye sikuweza kutaja kwa jina. Suko ntazi ibyo mwakoze. Si eti sijui yale mlioyafanya. Ariko Imana mwijuru ikomeze bagirire neza. Mungu awabariki. Madamu namukunda. Mkewe alikuwa anampenda. Abana watoto na nababwiye ngo ntibabazane hano. Nimewambia wasiwalete. N'ubu ngubu ko arankura bakambwira ngo ninze cyo gukura mama muri serikali tumutahane. Wananiambia tuende tumtoe mama yetu tuende naye nyumbani. Iki kintu ko kirangiraho imbaraga ariko kandi nkavuga ati Imana nizeranye ifite imbaraga kuruta Satani. Atazidi kutupa nguvu. Umukuru yarabwiye iwe afite imyaka 8 n'igice. Mkubwa aliweza kuniambia. Iwe yarambwiye ati je namenye ko mama yapfuye. Nimejua ya kwamba mama hayupo. Ariko uhambabariye natwe tugapfa tukamusanga. Si tukufe na sisi tuende na yeye. Mama bre, ikivi cyawe aho ucoshije nzakomereza. Si ejo numvise umupasiteri avuga mu kanisa tawuza ikivi cyundi. Ariko muri context mbivuzemo abana nzobita ngo kwageze ubita kugira ngo ukomeze umererwe neza. Kazi mahali ulikuwa umeifikisha nitaendeleza. Kandi tena twari dufitanye imishinga myinshi n'uyu muvyeyi. Ariko nkiya mbimenye tulikuwa na project nyingi na yeye. Cha cyumweru kimwe basi cha nyuma. Ningejua hiyo wiki ya mwisho nari kugira ivyo ngusezeranya. Ariko nanje ndifuza kuzogira ubugwa neza no guca bugufi ko bwawe. Kandi nimbugira nanje zabana n'umugambi w'ishuri. Murakoze cyane. Nubwo ntize mumbabarire ariko kama nimeponda muda turahumuritse. Tumefarijika. Abantu bageze mu rugo mwese murabizi. Watu waliweza kufika nyumbani mnajua. Ntabwo nacitse intege. Sikukata tamaa. Kandi banga ryo guhumurika ni Imana Pogazi yasenze. Na siri ya kufarijika ni Mungu Pogazi aliyemuomba. Twifurije umuzoko wabera. Na kandi Imana ikomeze igutuza heza. Ufufuo wa watakatifu. Mungu awabariki.